Prije početka današnjeg videa vrijeme je za pozdrave mojih VIP lavića druge, treće i četvrte razine, tako da ovaj mjesec pozdravi idu za OPT Inferna, Ognjena Milanovića, Skrilleksa, Vedu Smajla, Šimuna Vrbanca, Ari Nuba, Ren YouTube, Ivan Mladinić, Tribe Deni, Fabio Džeko, Matija Ilić, Mortex i Dominiksi 80. Ljudi, hvala vam od srca što ste postali VIP lavine, veliki pozdravi za vas. I pozdrav svima ekipa, ja sam Lavek i dobro došli u moj novi video. Video koji sam vam obećao da će ići nakon 100.000 i znam da ga mnogi od vas čekaju. Htio sam ga snimiti s nekom boljom kamerom, ali nažalost nisam mogao nabaviti. Kupujem uskoro kameru s kojom ću moći snimati ovakve videe, tako da se nadam da mi nećete zamjeriti. Ali u današnjem videu radimo room tour moje sobe u Križevcima. Znate da u Zagrebu radim jedan gaming room koji će biti tek tamo negdje 3. 4. mjesec iduće godine, ali gaming room koji će definitivno izgoriti i mislim da će biti najbolji na Balkanu, tako da se pripremite za to i lajkajte ovaj video ako želite i taj gaming room. Ali osim gaming room tura, gaming tura, više ne znam kaj govorim, imamo unboxing nevjerojatnog Silver Play buttona koji mi je stigao danas ujutro, tako da sam ovo morao napraviti skupa sa vama jer realno vi ste zaslužni što je ovo danas došlo na moju adresu, tako da hvala vam još jednom od srca. A prije nego što krenemo na room tour, obavezno lupite taj like ako želite i drugi room tour druge sobe u Zagrebu koja će uskoro biti. I subscribeajte se na kanal ako još do sad niste. A sad je vrijeme da uđemo u moju sobu i da vidite što se sve u njoj krije. Ljudi, dobro došli u moju sobu. Dio sobe već znate kad vidite sa streama i znate da imam dva gaming stolca. Ovaj gaming stolac je osvojen kao prva nagrada na jednom Hearthstone turniru u Sloveniji, a ovo je White Shark svjetleći gaming stolac. Vidite da imam tepih, malo nogometno igralište, da baš sa stolcem ne stružem po parketu, ali sad je prvi put vrijeme da vidite šta se sve u toj sobi krije. Znate da je s ove strane krevet, to vidite i na streamu. Ovdje je tu osvojen Brawl Stars turnir, onaj plakat koji smo osvojili, koji čuvam, koji će ići u gaming room u Zagrebu, koji će biti full opremljen sa svakakvim takvim stvarima. S ove strane jedan veliki krevet, jer realno ja sam velika osoba i treba mi puno mjesta za spavati, tako da ćemo krenuti od tog kuta sobe. Ovdje klasično dva kofera, Logitech oprema u vrećicama koja se još nije iskoristila, nego čeka novi gaming room, tako da ju nećemo trošiti ovdje, jer realno i tu ćete vidjeti što sve imamo od opreme. Dvije Brawl Stars Supercell kutije, oba dvije otvorene, u jednoj su većina stvari, također čuvamo za Zagreb za gaming room jedan medo koji će biti isto brutalan tamo da lijepo malo uljepša tu gaming sobicu u Zagrebu. I to je to što se nalazi u ovom kutu sobe, klasičan prozor koji stalno kažem da moram otvoriti jer mi je vruće. I onda tu imamo jednu policu sa svakakvim nekim stvarima, uglavnom dolje su knjige s faksa. Evo malo ako želite vidjeti što ja učim, HTML, CSS, operacijski sustavi, Visual Basic, Photoshop, računovodstva malo, ima svega i svačega kao ono, učilo se ove 4,5 godine, još malo i napokon gotov faks. Dolje su neke mamine knjige, onda ovdje imamo malo natrpanu policu sa printerom i nekakvim glupostima. I ovdje imamo osvojen Hearthstone turnir u organizaciji Rura 2017. na Gamesconu, to je bio LAN event kad sam prvi put bio na LANu u Srbiji osvojio. I također ovdje je iza još jedan plakatić koji ćemo ovako izvaditi da ga bolje vidite. To je Games Hub, isto LAN turnir koji se održao u Harvey Normanu u Hearthstone na kojem sam bio prvi. Nažalost nemam iz Slovenije, ne znam di mi je taj plakatić, ali tamo sam bio prvi. I onda gornja polica je tu još evo Spajkića, tu nekakve ovakve mali gadgeti, mali legići, evo nam i Leona. To sve čeka da se postavi na police u Zagrebu, da izgleda čudesno. Sad je tu malo natrpano, ali uskoro će biti puno bolje iskorišteno. I mislim da je sad dio za ono što vas najviše zanima, a to je moj gaming setup, odnosno moj gaming stol gdje možete sad vidjeti ovako
Možda po prvi puta iz daleka kako to izgleda na prvu, ali malo ćemo detaljnije sad proći kroz sve te stvari. Vajčar gaming stolac smo već spomenuli, svjetleći gaming stolac koji realno grmi. A sad ćemo se tu malo približiti da vidimo što se sve to krije u ovom mom gaming setupu. Mikrofon je White Sharkov studijski mikrofon koji baš gori i mislim da se to osjeti i na mojoj kvaliteti zvuka. Imamo tu jednu lampicu za slučaj dok je malo premračno pa trebamo nekakvo osvjetljenje da bolje izgledam na kameri. Zatim monitor je Asus Republic of Gamers, ogroman monitor 30 inča sa 1 milisekundom odaziva 165 Hz. Evo, tu možete sve pročitati da vam ja doslovno ne moram govoriti, ali realno monitor je čudesan, velik je, pravi gamerski, točno ono što mi treba. Vidite da je tu Brawl Stars pozadina. Onda malo da se spustimo dolje na stolu, ovdje tu je klasični novčanik, naočale, moj Huawei mobitel i moja mini kolekcija satova koja se malo ovako prekida zbog žica. Imam 4 kutije, ako želite nekad vidjeti kolekciju satova obavezno lupite like, nije nešto posebno. Ali evo, volim nositi satove i većinom nosim satove, ne izlazim baš iz kuće bez satova. Tako da imam 4 mala slasna satića. Zatim, što se tiče periferije, normalno sve je Logitech G910 tipkovnica svjetleća. Zatim Logitech podloga, Logitech miš G502, ako se ne varam, meni osobno najdraži miš, baš sjeda u ruku jer ima tu za palac ovu dolje udubljenje. I realno miš koji mi je baš ono savršen, imam ga već dosta dugo, jako sam sretan da još uvijek traje. Također Logitech Gaming Pro slušalice, to je jedino iz onog paketa iz Pro serije što sam otpakirao. Imam tu gore i G35 slušalice koje su mi možda i malo oštetile uho, zato sam se prebacio na ove jer su onako mekše. Nekako mi je puno lakše s njima sve slušat. Normalno tu je i tablet za gaming i na kraju nam je zadnji ostao Asus ROG G752 gaming laptop koji sam kupio prije nekih 3,5, možda 4 godine, više nisam siguran, ali laptop u koji sam uložio baš dosta novaca. Inače, on serijski dolazi sa GeForce GTX 980 sa Intel i7 procesorom. Šta vam još trebam reći, laptop je došao sa 16 GB rama, ali to smo odmah vadili van i stavili smo 32 GB, tako da laptop ima 32 GB rama. Došao je sa SSD hard diskom od 256 GB, to smo vadili van i stavili smo terabajt tog diska, tako da sa tim nekakvim izmjenama laptop me je koštao malo više od 3.500 eura. Ali ako uzmemo u obzir da sam ja taj laptop kupio prije 4 godine i da taj laptop dan danas vrti apsolutno svaku igricu na max bez ikakvih problema, mislim da je to bila jako dobra investicija. A zašto sam se odlučio na laptop? Zato što sam se dosta selio Križevci, Zagreb i to zbog faksa. I mislio sam da mi je laptop isplativiji i na kraju se ispostavilo da definitivno je. Još jedan pogled ovako na cijeli gaming setup. I možemo napraviti još jedan krug po sobi da vidite iz svih kuteva ovdje sa mog gaming stolca kako to izgleda i šta se sve ovdje vidi. Da, nismo spomenuli normalno ormar, moram imati ormar u sobi. Unutra sa stvarima, neću vam unutra pokazivati jer mislim da je haos. Možda i nije, ali nisam siguran, nisam ga danas otvarao, tek sam došao iz Zagreba jučer, tako da ga neću ni otvarati. Ljudi, prošli smo kroz cijelu sobu, pokazao sam vam doslovno svaki kutak sobe i znate sad apsolutno sve što u sobi imam. A za kraj današnjeg videa sačuvali smo ono najslađe, a to je otvaranje Silver Play buttona. Jedva sam se suzdržao da ga ne otvorim kad mi je došao, ali dobro da jesam jer sam stvarno htio taj trenutak podijeliti sa vama, tako da idemo odlijepiti ovo. Neću baš potrgati kutiju, sviđa mi se kutija iako je malo oštećena od prijevoza jer znate kako se te kutije sve furaju, ali probat ću ju sačuvati u što boljem. Uspjeli smo ljudi i idemo otvoriti Silver Play button. Ja mislim da je Silver Play button, ne znam što bi mi drugo moglo doći s YouTube-a. Nosim vas sa sobom da ga i vi vidite u istom trenutku kad ću ga vidjeti i ja. Gore je nekakva spužvica i kad skinemo spužvicu dobili smo neko pismo, da vidimo šta kažu u pismu.
Kažu iduće, you've done something that very few YouTubers creator accomplish. Napravio si nešto što je jako malo YouTubera postiglo, dostigao si 100,000 subscribera na svom kanalu. Kao znaju da brojke mogu vrlo brzo eksplodirati, ali da se ne zaboravi taj početak do 6-znamenkastog broja i da je svaka osoba na mom kanalu koja se subscribala bila dirnuta sa nečim što sam napravio. Nadam se da je to istina ako oni tako kažu. Postigao si ovaj milestone sa svojim hard workom, kak bi se to prevelo, nemam pojma, ono, mali znak njihovog poštovanja. Potpisala ga je i Suzan Vojcicki, ona je CEO u YouTube-u, znači ona je glavna tama, ali definitivno jedno jako lijepo pismo na baš ono lijepom papiru, tako da definitivno nešto što ću si uramiti. Tu imamo neku malu podsjetnicu, poručicu s kojom mi čestitaju, a evo i tog silver play buttona presented to Lavek for passing 100,000 subscribera. Ajme meni, kako je lijep, ljudi moji, kako je lijep. Ja sam preoduševljen, to je nekakav, stvarno sam jedva čekao da ovo stigne. I iskreno sam toliko presretan, ima iza, vidite, i da ga mogu zakačiti odmah na zid, što je brutalno. I tu je Recognize Your Team, još nekakva mala brošurica sa svim nekakvim awardovima. Nemam pojma, nekakva plastičica, metal, ovo tu je metalno, ali sve u svemu izgleda brutalno. Morao sam ga još ovako izvaditi za kraj videa da ga podijelim sa vama, jer bez vas ovoga ne bi bilo i ovo je bio nekakav san kad sam počeo sa YouTubeom, tako da još jednom hvala vam na apsolutno svemu od srca. I još ću vam za kraj videa reći samo da mi je užasno žao što ne mogu posvetiti vrijeme Brawl Stars pushu, jer znam da bi mnogi od vas to htjeli, ali nadam se da me razumijete zbog obaveza na faksu, nekih obaveza koje još imam oko stana u Zagrebu, jednostavno ne stignem udariti tako veliki push i posvetiti toliko vremena, gubim previše vremena dok idem na faks, dok moram u Zagreb, dok moram ovo, dok moram ono, plus imam neke obaveze na faksu koje sad odmah early moram, odnosno na početku odmah moram odraditi i napraviti kako bi mi poslije bilo lakše, tako da se nadam da me razumijete što se toga tiče, ali znate da sam vam obećao da će biti jedan veliki push i definitivno ću to obećanje ispuniti. Ne mogu vam točno reći kad, ali do kraja godine definitivno hoću, tako da hvala vam puno što me razumijete, veliko srce za sve vas, ljudi moji. Nadam se da vam se svidjela moja soba, nadam se da vam se sviđalo ovo otvaranje silver play buttona, tako da ako još do sad niste, obavezno me zapratite na Instagramu @lavek i joinajte Discord server, link se nalazi u opisu ovog videa. A to bi bilo sve u današnjem videu, ja se nadam da ste uživali, ako jeste, lajkajte ovaj video, bacite taj subscribe, a mi ekipo se vidimo u idućem klipu. Ćao pusa, bok.